Ko Ngā Pou o Porirua, te ingoa o tēnei rōpū. Ko Ngāti Toa, takapū wāhia ngā iwi. No Horowhenua-Kapiti-Mana tēnei kapa. E te whānau, it is time to welcome Ngā Pou o Porirua to the stage. Established in 2019, this rōpū uplifts and empowers the spirit of inclusivity, what a big word, providing opportunities for people we support to shine in kapahaka. Led by the talented leader, Jada Edmonds, Vine Baker, Dane Muir, and Maxine Snowden. Ngā Pou o Porirua proudly represents the 75th year of IHC. Get ready for an unforgettable performance by celebrating Ngā Pou o Porirua's passion and dedication to kapahaka. Ngā Pou o Porirua's name reflects the strong pillars of support and empowerment for people with intellectual disabilities. Their performance today honours the legacy of IHC and IDEA services, celebrating 75 years of advocacy and support. Whānau, please give a big paki for Ngā Pou o Porirua! E ngā mana e ngā reo, ngā patau waka o te motu. Ane ngā mihi kia kōtau. Ngā tini mate, e waka nui a tātou, whakamaro atu. Kōtau, ko whai wāhi mai runga te kau, ko te ara nui, ko te ara roa. Mō tēnei kaupapa whakahirahira, ane ngā mihi kia kōtau. Ane te rōpū, kapa, o ngā pou e rua. Mai te moana o rau kaua. No te wahi o ngā kitoa rangatira, ane ngā mihi kia kōtau. Whakarongo mai, hore mai, nau mai. Ane tō tino roku o tēnei rohe. Tēnā kōtau, kia ora rā. Tēnā rō, kia wari.
Wow.